2000 человек и 9 часов выступлений от первоклассных спикеров. Если вы хотите продержаться на таком мероприятии и сохранить внимание и концентрацию, вам понадобятся силы и энергия. Где их взять? Хороший кейтеринг будет идеальным решением. Когда ставки высоки, организаторы таких мероприятий могут довериться только безупречным и проверенным партнерам. Макс, Каролина и их команда хорошо понимают, что у них непростая задача. И полагаться предстоит на опыт, слаженность департаментов и упорство команды. Ни у кого из них нет сомнения, что без пары бессонных ночей не обойтись. Но начинается все за несколько недель до Dня X. Ok, atunci noi încercăm să discutăm despre organizarea și promovarea evenimentului din 21. Deci, avem 2000 de oameni, avem pauza de cafea de la început, la care dăm... Ce ore e organizată pauza de cafea? 10:45. 1000 de oameni noi ducem în sala mică, 500 în hol etajul 1, 500 în hol etajul 2, 50-70 în zona VIP. После согласования меню команда подобралась к главной сложности проекта – логистика. Asta vreau să zic. Transportatorul știu e risc. Să le pun eu deodată și apoi să le depozitez, este manager. Eu dat să primez. Asta vreau să zic și eu. Da. Eu vreau să te ajut ca să-ți dau ție mega ușor, că tu numai să le iei slipul, dar eu n-am pot. Eu, adică pot, dar nu-i... Că transportul este o băieție a doua. Tu în stand-uri le îmbraci în ce? Cireșurile, să zicem, vorbim. În tăvi și... Am înțeles. Dar îmi dai bucătari? Îmi dai bucătari acolo? Nu. Eu nu sunt pentru a aduce Da, bucate. dar vă dați seama că eu trebuie să vă dau 7 echipe câte 2. Apropo, vrem un pianist să cânte în pauza voastră de masă. Da. Zbor la treabă! Avem sarcina să deservim Business Forum-ul din 21 octombrie, marea încercare de a hrăni 2000 de oameni, cu un prânz și cu o pauză de cafea. Noi trebuie să facem 2000 de unități de deserte, care trebuie să le perfectăm de fiecare zi câte 200 plus. Apoi trebuie să facem 14.000 de canapeuri. Și pentru noi să fie un, să zic eu, un wow pentru tot ceea ce am depus noi muncă. Știu deja că o să pregătească cireașa, ea o să fie cireașa de pe tort, doar că ea o să dea start evenimentului nostru. Cel mai, hai să zicem, mai de calculat moment pentru noi o să fie transportarea. Probabil tehnic să ne pregătim a fost cel mai greu, din cauza că cu adevărat avem nevoie pe partea tehnică de frigidere foarte multe și mari, de spații grandioase, de utilaj. În rest, noi știm să ne facem munca și precum deservim un 500 de oameni ușor, așa o să o facem și la 2000, doar că încordarea a fost pe partea tehnică. Накануне события шефы департаментов осматривают все залы, коридоры и выходы. Арена – это огромный комплекс, и ни у кого не будет времени искать заблудившихся официантов. 50 de tăi, teșgheaua aceasta. 50 de tăi. 40. 40 de tăi. E la 08, cu mesele acolo, așa? Rândul de Da, mese. eu am vrut ca să nu spun mes în față. Постепенно одни задачи трансформируются в другие, и Максу приходится решать непрофильные задачи. Например, как разместить хромированный талисман их ресторана. Da și asta. Zi, te rog, ai pe cineva să ne dai un suport pentru mașină să ridicăm? Că eu și autoservice. Nu, dar poate ai drum. Da, și- al sună, măi. Давай. Да, noi, короче, la Arena Chișinău hrănim două la Grey Goose, vrem să-l punem pe un podium, știi? Маховик, запущенный организаторами, набирает обороты. Не оставить голодными 2000 человек – непростая задача. Но Макса привлекает сложность вызова.
ведь он точно знает, что происходит сейчас на его кухне. С каждым часом темп команды увеличивается. Это связано с тем, что параллельно семинару в ресторане проходят еще 2 свадьбы на 150 и 70 gostei. Давай. Tempo-ule! Luăm un temp cu dânsul, guys, până la 6 dimineața. La mine se vede cum îți? Dar la tine cum îți? Nu trebuie, e ca asta nu trebuie de făcut. 1, e ca așa. Put! Более 2000 десертов и 14 000 канапе загружены, и рефрижератор отправляется к месту ивента. Водителю строго-настрого запретили резко тормозить, иначе работа 3 суток может превратиться в смятку. Одна фишка, которую перевернули, Да ладно. вместе с продуктами. Да, еще заново делай. Да? Поднимали. Их было 4. Поднимают, я беру, а другой смотрит, как это дело падает. Они потемнели сами там, я думаю. Девочки начали плакать. Потому что так много работы. Я говорю, ладно, проигрываю. Еще раз пришлось, да? Прям собрать девочкам, да? Ну все собирались. Тем временем в комплексе «Арена» Илья и Евгений встречают и инструктируют дополнительную команду официантов. Noi facem parte din echipa Queen Residence, partener general la acestui forum. Noi ne caracterizăm prin disciplină și de servire la cel mai înalt nivel. Toți care sunteți prezenți, toți aveți experiență de 10 de ani sau de 5 ani în Horeca, dar azi sunteți fața noastră. Azi reprezentați Queen Residence și Grey Goose Garden. Eu să aibă pauza de cafea, la 10:45, așa cum v-am indicat în Viber, și pauza de prânz. Noi trebuie să ne împărțim în 4 echipe. Exact. Iesă, noi să pregătim o zonă de forșat. Exact așa cum am făcut aici. Месо негре și месо de коктейл. Обслуживать ивент будут более 60 официантов, и очень важно между ними наладить коммуникацию. Если он выйдет и сразу около стола, они забьют выход из сцены. Смотри, мы здесь втроем. Если выйдет штук 20, все, они забьют весь коридор. Aslan, jumătate și să împărțim jumătate la parter și jumătate aici. Până acum totul cât de cât merge cum ți-ai planificat? Până când da. С каждым часом напряжение растет, и чем меньше времени остается на маневры, тем точнее Каролина должна выставить акценты на задачи. Când mai zdobdești, Eugen, și dacă... Cum? Când? Când vezi că nu dobdești, treci în cât timp? Noi acolo tătă să facem repijor, tăți. Pentru că etajul întâi e bine. Mesă pus, tătă e aranjat. Dar așteptăm o leacă să nu-l ia. Зрители начинают стекаться с огромной скоростью. Шоу начинается. Во время первой небольшой паузы было решено подать десерт. Теперь настало время познакомить участников с фирменным трендом от ресторана Grey Goose. Черешня. Чтобы десерт приобрел авторский вид, команда должна дополнить его черешками вручную. Приходит время второй паузы, в ход идут канапе. Вкусного много не бывает,
И по прошествию 25 минут на столах не остается ни единого канапе. Вывод для будущих организаторов крупных мероприятий только один. Для большого количества участников нужно много еды. Очень много. И с запасом. Ивент состоялся, и все участники остались довольны. А это значит, что для команды Каролины и Макса есть несколько часов на отдых, чтобы подготовиться к новому проекту.